Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah, today we will continue with our week 3 lecture. But before that, I would like to wish Selamat Hari Raya to all of you. And also, we will review also the plan for our assignment for both individual and group assignment, so that it is clear for you in terms of um, how you want to score. Yeah. Okay, so I will share my screen first. And just a reminder of our assignment because we haven't met physically yet. Yeah, so I will keep reminding you on your assignment so that you are aware of what you should do to score. And you should start fast as well. Yeah. So a very quick one, I have reviewed the CTP course teaching uh, uh, course teaching file or the course teaching plan with you in the previous class, but today I just would like to remind that this is a 70-30 course. 10% will be quiz from the 70, 40% will be the practical for feature writing. How you can get this 40, 20% is from your publication. That means those who have published, you will definitely get that 20% without me asking any question. Yeah. And also another 20% out of this 40, for number 3, practical and feature writing, you will get it from the post that you make out of answering questions, and also some posts related to the progress of your feature writing, that I will post questions on goals. And for number 4 is the project showcase, where we will do a showcase where you have to present your feature writing in booth, the booth that uh, uh, we will set up the booth at FKP foyer usually, or we can do it at FPSK. It depends on the availability of the place. And your senior in the previous year, we did it at FPSK. But a lot of your seniors also before that, we did it at here, FKP foyer. We can also think of any suitable place, as long as we get the permission to do that. Okay, you can see the sample of what I'm talking about, which is the project showcase in this book. Those who have this book already, you can see the examples of this activity. And you can refer to page 137, 137. Yeah, you can see the pictures for your seniors project showcase in 2017, where I did this for a different course. Yeah, it's editorial writing. That's the name of the course. So you can see that on page 137 from this book, Kewartawanan dari Sudut Pandang Dr. Surian Usman, Teori dan Praktis. Yeah. And then you can also refer to page 149, where you can see the grand presentation of the course News Writing and Feature Writing, where we did it in May 2018. Grand presentation or showcase. Basically, the concept is the same, where we will set up both for our groups, and we will showcase present the project, where in our course, the project is the feature writing itself that you are writing. And the juries will be real journalists from the industry that we will invite. Okay, so this book, you can refer to this book to see the background and to understand a bit and to see how it looks like when uh, we conduct the showcase, which will bring you 20% from the cost of from the oops, telefon bunyi sekejap.
Okay. Okay, maaf saya share balik ya. Yang tadi ya, so that it is clear lah. I will keep sharing ya, you all jangan termuak pula sebab I'm so scared that you forgot uh, the things that you have to focus to score for this course, especially when we have classes online like this. So I am so scared that you have the tendency to forget kan. So, okay, so it's a 70-30 course ya. Kena ingat 30% is the final exam, 10% daripada 70 adalah quiz, 40% daripada 70 adalah praktikal penulisan. Makanya dari situ 20% dari 40 adalah posting di Ghost, 20% daripada 40 lagi adalah publication terbitan, dan juga 20% adalah project showcase. Ini you kena ingat sikit lah. Okay, jadi project showcase, the plan is for us to do on week 13 ya. Jadi tadi saya ada tanya dalam grup WhatsApp kita in terms of the arrangement ya. I have email Dr. Bara. We will see whether he can excuse KAC students hanya pada hari tersebut lah, iaitu 24 hari bulan Selasa ya, hari Selasa 24th of June. And if Dr. Bara is okay, insyaAllah we hope to do the program ya, the project showcase itu pada minggu 13 ya. So basically that's the plan. Okay, and related to project showcase, saya tunjuk satu lagi dokumen ya, which is, oh sorry, tak lain pula. Sekejap, saya stop share kejap. Okay, the assignment. Okay. Okay, this is where you can get also this document from Goals yang saya dah pun detail outkan sikit ya, kita punya assignment. Okay, so basically I repeat very fast for this because we have discussed actually, I have informed this as well in the first week ya, tapi saya just repeat saja just to make sure you are on track ya, sedar apa yang perlu dibuat, and you know what you do. Okay, so practical tadi saya belum buat apa posting lagi at this moment ya, because I will do after you get the books ya. So jawab semua soalan yang ada dalam goals ya sebaik yang boleh, sebab that will bring 20% from the overall marks ya. Dan the fastest juga, the fastest dan assignment dalam goals yang fast ya, fastest and good, the best, saya akan pilih insyaAllah, dan kita akan bagi award nanti ya, bagi award pada minggu 13 tu, masa kita ada majlis nantilah, iaitu majlis showcase kita ya. Majlis showcase tu nanti akan ada pemenang-pemenang ya. Jadi ada siapa yang jurnalis pilih, macam best feature writing, best booth yang paling kreatif contohnya. Ada award-award yang kita bagi where you will get your e-certificate nanti, and you can put that in your CV ataupun your resume ya, sama CV dan resume, and you can use that untuk develop your resume lah ya, so that ada peningkatan lah ya resume kita setiap semester ya, setiap tahun, dan tidak hanya program-program yang melibatkan HEP saja ya, itu aktif ya, bagus, but people can see also your CV develops daripada pembelajaran sendiri ya, daripada PNP sendiri, and that's what I'm trying to do ya, supaya you punya CV atau you punya resume tu berkembang, bukan hanya aktiviti yang berat sebelah kepada apa-apa aktiviti, contohnya lah HCP ke atau apa, itu sangat bagus ya, sangat bagus, kepimpinan tu sangat bagus, but I want also your CV to develop dari aspek PNP, iaitu subjek kursus pun you all ada dapat award, subjek-subjek yang maksudnya belajar sehari-hari ya, pun you dapat menerbitkan ya. Sebab subjek ni minta kita terbit, subjek ni ada showcase that you will, kalau you menang you dapat e-certificate, kalau you terbit you boleh masukkan link penerbitan karya yang terbit itu di dalam dia punya resume dan CV. I want that kind of thing to offer ya. Jadi ada kerja lebih sikit, of course ya, when you want to get something extra kita kena kerja lebih sikit lah ya. Tapi untuk AJK showcase selalunya saya memang akan bagi bonus mark siap-siap. So
siapa yang belum volunteer, you can volunteer untuk AJK showcase ya. Saya terus ke assignment yang showcase ni. Okay, ini dia. Kita perlu 22 orang ya, student untuk volunteer sebagai komiti lah ya, director, assistant director, ya, pengarah, penolong pengarah, ketiga bendahari, keempat setiausaha, dan komiti-komiti lain adalah komiti makanan ya, komiti juri, liaison officer untuk juri. Maksudnya ni dia dia memang dari mula akan jaga seorang atau dua orang juri lah ya, setiap student tu. Dalam dua atau tiga orang student diperlukan, dan akan communicate dengan juri, akan inform juri perkara yang perlu juri tahu. Kalau juri sesat pada hari kejadian, ya, tunggu juri sampai juri masuk dalam venue kita pada hari kejadian contohnya. Ya, so itu nombor tiga, liaison officer for juris. Kita ada komiti hadiah, cenderamata. Kemudian kita ada technical committee, komiti, kita ada multimedia committee, kita ada runner, kita ada logistik komiti dan juga cameraman. Seorang untuk gambar, seorang untuk record video. Ya. Okay, so you can volunteer for to be any of this. You can take any of this position, dan akan kita memang janjikan ada automatic markah bonus lah ya untuk AJK yang membantu pelaksanaan, yang mana kita cubalah ya untuk memastikan semua orang belajar sesuatu daripada, terutama dari juri luar yang kita um, jemput ya. Okey. Nanti kita akan perlukan MC juga. Jadi siapa yang nak develop bakat dia dalam bidang MC ya, menjadi MC program, jadi kita boleh buat juga dalam showcase. Okey, untuk publication tadi, oh ya, saya nak ucapkan tahniah dulu ya kepada rakan kita yang pertama ya, yang sudah terbit. Saya kena scroll sikit, iaitu tulisan tentang FOMO ya. Jangan biar FOMO rosakkan jangan biar FOMO rosakkan makna Aidilfitri ya, oleh Hamizah ya. Jadi tahniah kepada Hamizah, terbit dalam Malaysia Tribune ya, yang mana saya tidak co-author sebab saya tengok tulisan sudah okey, sudah boleh orang kata dihantar ke editor, jadi saya tidak edit apa-apa ya. Saya minta Hamizah untuk hantar kepada Puan Khadijah, iaitu wartawan di Malaysia Tribune ya, dan akhirnya telah terbitlah ya pada bulan Isnin ya, Isnin lepas. Saya tanya kepada Hamizah, semoga menjadi inspirasi, motivasi kepada rakan-rakan yang lainnya dalam kelas ni untuk menerbit. Jadi maknanya dari segi markah, Hamizah dah confirm dapat yang ini ya, 20% markah ini. Jadi apa jadi kalau you all tak terbit menjelang minggu 14? 20% ni dapat berapa? Okey. Kalau tidak terbit tapi tulisan you sangat bagus, yang akan bagi markah adalah saya lah. Ya, jadi saya akan bagi maksimum kalau bagus tapi tak terbit. Ya, malah contohnya lebih bagus lagi daripada tulisan Hamizah atau tulisan saya tapi tak terbit for whatever reason. Ya. Jadi saya akan bagi 18 sahaja maksimum ya. Jadi itu kalau sangat bagus ya, tapi tak terbit. Dan saya pun heran kenapa tak terbit ni kan contohnya lah. So I will give you 18 ya for the non-published feature writing ya, yang cuba kita hantar, you hantar, cuba terbit hingga minggu 14 tak terbit juga. Ya, jadi nanti saya akan buat satu space dalam Goals yang mana you all boleh submit dalam ruang itu, you submit your unpublished work. Ya, kalau katakan you tulis 5 ya, tulis cuba banyak lah ya, cuba banyak penulisan tapi tidak juga terbit, masukkan semuanya di dalam satu dokumen yang ada semua 5 feature writing itu ya, dan kemudian screenshot email yang dihantar kepada editor yang menunjukkan memang you dah submit ya, hantar 5 tersebut kepada different media ya, tetapi tidak terbit ya. Okay, dari segi marking scheme untuk unpublished feature writing, ada markah untuk percubaan yang banyak percubaan yang lebih dari satu. Jadi maknanya kalau kita bagi cubaan sehingga paling banyak 5. Kalau you all hantar 5 penulisan tapi 5 tak terbit ya, you akan mendapat markah banyak untuk percubaan menerbit.
Ya, kita ada markah untuk percubaan menerbit, kita ada markah untuk konten, ya, markah maknanya bagaimana saya marking lah, ya, my rubric for the marking. So the quantity of stories counts, and then the content, ya, in terms of how good the content is. So content ni we will see in terms of your fact and argument, ya, fakta dan argument, and then the writing style and also the language and grammar. Itu adalah aspek-aspek yang saya akan bagi markah, where um, it will total up to 100 markah, ya, marks, and I will convert it to 20%, ya, untuk feature writing publication, tapi untuk yang tidak publish, ya. So that's basically how we go about, in terms of getting marks for or giving marks, ya, for your unpublished feature writing. Okay, untuk suggested media for publication at this moment, saya nak you all cuba baca. Siapa yang dah ada buku boleh baca buku Pink, Bimbing dan Terbit. Cuba tengok perbezaan macam mana rencana yang belum diterbitkan raw artikel dengan yang saya edit dengan yang terbit. Ya, bandingkan dua tiga, ya, kemudian ikut lecture dan juga ikut saran-saran kita yang common mistakes minggu lepas. Sangat penting jangan buat, ya. Dan boleh email kepada saya, ya, email kepada saya seperti yang saya maklum dalam group. You do it fast. Kalau tak berapa bagus, saya akan co-author, ya, saya akan edit dan saya akan bantu hantar kepada media dengan nama kita berdua, ya, supaya you orang rasa uh, seronoknya menerbit itu, ya. Saya walaupun alhamdulillah dah terbit 4,500 rencana, ya, di Malaysia, di China juga, dan di Taiwan alhamdulillah, tapi kalau terbit hari ini terbit, semalam terbit, esok terbit pun masih lagi rasa nak lompat-lompat, ya. Jadi kita dan sangat berguna, ini bukan hal melompat saja, ya, tetapi berguna sebab link yang you all terbit itu masukkan dalam resume yang menyatakan bahawa you pernah menerbitkan rencana. So I think that is a very important plus point, ya, to all of us including myself, ya. Jadi saya pun order tu macam ni pun still lagi menerbit tu satu yang saya suka, satu yang um, university also, ya, suka, ya, bila kita menulis, ya, membawa dalam musim, dan juga orang kata secara tak langsung menjadi satu promotion juga, ya, untuk orang luar mengenal pemikiran kita, mengenal apa yang kita buat di USIM, ya, dan juga memperkenalkan universiti kita lah. Okey, jadi jangan hantar sendiri dulu, ya. Jangan yang suggested media for publication ni saya tuliskan saja, tetapi hantar kat saya dulu biar saya tengok, ya. Jadi do it fast supaya tak adalah minggu 12, ya. Semua student hantar kat saya. Saya takkan berdaya nanti, ya, untuk semak satu-satu, ya. Saya kena edit satu-satu dan kemudian to make it a good one supaya tak di reject di peringkat editor bila kita hantar lah. So I hope that helps, ya. The effort to edit, ya, dan juga untuk co-author tu, saya harap you all melihat ni sebagai peluang yang baik untuk menerbit. Cuma macam saya katakan, janganlah minggu 11-12, ya, semput saya nanti. So do it early, ya. Dan kita dah ada Amizah dah terbit, ya. Tadi semalam saya ada hantar satu lagi yang saya co-author, yang Hamizah saya tak co-author kan. Yang saya co-author, dan kita dah hantar ke Malaysia Tribune. So insyaAllah kita doakan terbit juga. Ada beberapa lagi student yang dah juga hantar kat saya. So saya sedang melihatnya jugalah. Jadi do it fast, ya, do it fast. Okey, ini yang tadi saya katakan, ya, marks allocation macam mana rubrik saya menyemak unpublished work. Tapi maksimum bagus macam mana pun, if it's not published, so I can only give you up to 18% maximum. Okay. Okey, saya harap itu jelas, ya. So, yang cepat kita kena buat adalah untuk group assignment ni sebab dia melibatkan orang luar, ya. So, juri-juri yang dijemput nanti adalah daripada luar. Cuma saya nak you all confirmkan how many groups we have for both KAC and KAF, ya, supaya dengan bilangan itu then only we can decide how many juries that we need. Okey, dan kemudian untuk kita membentuk kita punya
apa nama komiti ya. Bila dah tahu orang juri, dah tahu bila ya, saya dah email Dr. Bara. Jadi kita tengok dulu kalau okey Dr. Bara untuk bagi excuse kepada KSC pada 24 Jun tu, maka kita akan buat showcase kita pada 24 Jun insya-Allah pukul 9. Jadi kita akan habis paling lewat pun dia makan 3-4 jam jugalah ya program ni, sebab penjurian kita nak ada proses penjurian, ada proses mengira markah ya, dan ada proses mengumumkan pemenang ya, ada hadiah-hadiah sikit kita akan bagilah kepada yang menang. Selain daripada sertifikat e-certificate yang mana you all akan dapat nanti. Oh, saya terlupa. Ya, 24 students ya, dua orang adalah komiti for e-certificate yang bantu buat sijil nanti. Okey. So kita perlu 24 orang. So you have a lot of space ya to volunteer lah. Ya. Okey, saya harap itu jelas buat masa ini. Okey, jadi saya akan pergi terus ya kepada kita punya week 3 iaitu kalau kita boleh ingat ya, the first week we talk about the introduction, the difference between uh, feature writing and news writing. Okay, so we don't focus on news writing for this course. We focus only for feature writing, but you have to know the difference between feature writing and news writing, because in journalistic writing, these are two most important genres. Jenis-jenis penulisan yang paling penting dalam journalistic writing adalah feature writing dan news writing. Tapi kita tidak fokus kepada news writing untuk khusus ini, kita fokus kepada feature writing saja. So that is the thing that we have discussed in week 1. Week 2 kita dah discuss on common mistakes ya. And this common mistakes yang saya tunjuk dalam chapter 2 dalam week 2 last week adalah semuanya kisah-kisah benar. Maksudnya it is really from our experience marking the work of your seniors lah. So take note on that. Make sure you don't repeat the same mistakes. Ada beberapa mistakes yang kita dah pun huraikan and I hope all of us learn from that process lah, or the list of mistakes that we have listed and explained. Okay, untuk week 3 kita akan buat minggu ni on idea generation for feature writing. Some students will come to me and ask like, Doctor, what can we write for feature writing? Actually there are many ways, or you can generate your idea from many resources, but we will try to give you the easiest way of doing this. Nak generate dari mana? Kita ambil dua sahaja sumber yang senang untuk you all dapat idea. Pertama is from your own experience. Kedua, it can be from your readings. Dari readings ini mainly selalunya it is from the observation lah, from the media. Iaitu when you read the media, ada berita tentang budak kena dera. Hari ni berita tu. So you can respond on that news dalam bentuk, katalah kita baca tu news, berita, tapi you can respond to that writing in the form of feature writing. So kita akan respon lah. Kita pun kata ini satu yang tidak memberi kemanusiaan langsung. Itu kita kena kata ada argument dan ada fakta. Jangan tulis yang macam sangat mudah, tak ada fakta-fakta baru. Itu kita akan pergi nanti apabila kita belajar tentang how to deal with content, ataupun bagaimana apa benda kita nak tulis, how to deal with content. Okay, for this title it will be about idea generation. Jadi in general, idea generation can be from your own experience, it can be from you yourself as a writer, dan juga it can be from your observations from the media, from your readings. Dari news boleh. Jadi maknanya news yang kita baca dari berita harian boleh menjadi spark, menjadi trigger kepada kita untuk menulis feature dan hantar kepada berita harian sebagai respon. Okay. Okay, so if we are talking about your personal experience, dia boleh jadi apa-apa saja. Mudah untuk kita tulis in general because you have experienced that. So based on my own experience pun, if we want to write personal experience into feature writing, it is much easier than any other ways of idea generation. But one of the main
things that you have to realize in terms of the disadvantage is, if you write based on your personal experience and it is nothing related to news, current news that is being published in the media and being discussed by the people out there, here in Malaysia, for example, only your personal experience and you write that, the main disadvantage is probably it will be a bit difficult for the feature writing to get published. So easy to write, itu dia punya pros, one of the pros, but the contra is maybe difficult a bit to get published if you don't relate the experience with what issues that are currently being discussed by the people here, in Malaysia. Okay. Um, so what you can do if you still want to try to write and generate idea based on your personal experience and publish and try to write your feature writing, you can do something like this, including something that what we call as travel writing. Ada satu minggu that we will cover on travel writing, tapi saya bagi je dulu contoh My Trip to Langkawi ni is a travel writing, is a form of or type of feature writing as well, Tapi I just want to show in terms of what you can write, it should be something that is not so cliche, not so common. Kena tulis something new sikit. Contoh, kalau kita pergi Langkawi, Langkawi semua ramai dah orang tulis tentang Langkawi. You went to Langkawi, your first time, you akan rasa excited saja because that's your first time. Tapi orang yang dah banyak kali, orang yang dah membaca banyak tentang Langkawi, dia dah tahu semua tentang Langkawi, penduduk Langkawi sekarang. Contohnya, they know a lot already about Langkawi. So if you want to publish your article about your visit or your trip to Langkawi, it should be something new somewhere. Jadi, saya bagi contoh bad and good. Bad adalah My Trip to Langkawi. Iaitu macam saya pergi Langkawi dengan keluarga, lepas tu ada gambar. Lepas tu sangat cantik, saya pergi ni, saya pergi ni. Very simple travel. So that is not so good. Mungkin susah nak terbit lah, But if you want it to be published, can you do something else, something more deeper, something deeper in terms of the message that you can share. For example, how Langkawi's tourism boom is reshaping local communities. Dia ada makna yang lebih mendalam in terms of what you write, and that is where you share your personal experience going to Langkawi. But it is tied to broader socio-economic changes. Bukan hanya tentang saya pergi sana, saya pergi sini, saya makan itu, saya makan ini saja. Okay. Second ways to generate idea, macam mana nak generate idea, nak tulis apa, ialah you can read from media and respond to media. Saya cadangkan yang ini, kalaupun tidak respond, tapi you talk about isu semasa. Macam FOMO yang Hamizah tulis contohnya, it is something that quite a recent phenomenon. Orang nak tahu, tak semua orang tahu lagi tentang FOMO. Jadi menarik perhatian editor lah untuk menerbitkan. Okay. Jadi observation from media is important. You can read news, you can read whatever you can from any media. Kalau you nak terbitkan berita harian contohnya, bacalah berita harian, bacalah news berita harian dan respon. Kalau you nak terbit dalam Malaysia Tribune, macam Hamizah, start baca Google Malaysia Tribune, tengok macam mana rencana-rencana dalam Malaysia Tribune dan pasal apa rencana-rencana itu. What are they about? Okay. So ini the pros adalah it is much easier to publish kalau bagus. Kalau bagus senang nak terbit sebab editor suka sebab you menghuraikan apa yang orang sedang bincang sekarang. So if you want to comment on kalau raya, boleh komen pasal hari raya. Saya ada satu yang saya edit semalam lah, yang saya edit semalam tentang apa tu, trend menari dahulu baru terima duit raya kan. That is very recent. Kita masih lagi dalam Syawal contohnya sekarang, and people are still talking about it. Jadi saya rasa insya-Allah itu akan terbit lah. So itu adalah dua kaedah, bagaimana you can generate your idea. If you don't know what to write, so you can read from the media that you plan to publish. Tengok, cari idea, you can respond from that, or you can just take any issue yang semasa sifat dia, baca daripada media
dan respon daripada situ boleh, ataupun apa-apa yang semasa you can give your own commentary kepada fenomena tersebut, macam menari untuk dapatkan duit raya. Ya. Okey, contoh kat sini adalah something yang very uh, common, ya. Janganlah tulis macam ni lah. Contoh, floods happening again in Malaysia. That is so common. Tak ada yang kata nampak special kat situ, ya. So it should be more specific sikit, ya, supaya bila kita lebih spesifik dalam penulisan kita, what does this mean? It means we are offering a lot of new facts. Contoh, beyond the floods, how poor drainage planning is worsening Malaysia's flood crisis. So ini kita membuat tak senang, kan? Kita pun tulis tak senang, tetapi hasilnya nanti insya-Allah akan lebih diminati oleh editor membanding dengan feature writing yang agak kata generic, ya, sangat sangat orang kata generic, maksudnya sangat umum sifatnya lah. Okay, some other ways, ya, to get ideas. Saya suggest tadi dua tu yang utama, ya, but of course there are other ways to get, ya. Saya mention awal-awal tadi, there are a lot of ways actually. Contoh, you can interview with experts or ordinary people. Ya, sembang dengan pakar, ya, boleh. Ya, if you have the time. Diorang ni kita kena nak sembang bukan sembang macam tu je, you have to maybe make an appointment, jadi itu agak ambil masa sikit. Tapi kalau you interview orang biasa yang ada pengalaman yang unik, contohnya ada idea-idea yang bernas contohnya, ya, you can use that as well, ya, to generate idea. Oh, okay, rupanya kalau cakap pasal banjir ni bukan pasal drainage saja, rupanya sangat penting untuk cakap pasal keselamatan di pusat-pusat pemindahan banjir, sebab ada criminal things happen also in there. Contoh, you just knew it bila sembang dengan seorang makcik atau seorang abang, ya, atau seorang kakak ni yang duduk dalam pusat pemindahan contohnya. So you get idea, ya, when you talk with ordinary people. Okay, boleh. So apa idea yang kita dapat tu kita develop, kita membaca lebih lagi dan kita start to develop untuk our feature writing. Boleh juga, ya, kita explore historical event yang kita pergi, kita memahami, orang kata sejarah-sejarah, ya, tertentu yang kita minat. Kalau kita minat sejarah, we can use this, ya, to generate ideas for feature writing. Kita boleh tulis sejarah bagaimana kampung kita dapat nama, contohnya kebetulan berlaku satu aksiden besar dekat kampung kita, ya, semua orang menyebut pasal kampung kita. So maknanya kampung kita ni dah jadi satu fokus national lah, ya. So kita pun tulis pasal macam mana nak kampung kita mendapat nama. So probably feature kita akan terpilih, ya, sebab dia dah ada sifat kesemasaan dekat situ lah. Okay, kemudian participatory journalism, iaitu immersing oneself in an activity, profession or lifestyle allows for first-hand experience and richer storytelling. Ini kalau you all memang minat lah, ya, kalau memang minat untuk orang kata kita panggil macam citizen journalism punya aktiviti, ya. Bila ada sesuatu berlaku, you lah orang pertama yang akan rakam, ya, yang akan cuba dapatkan maklumat. Macam suka sibuk-sibuk nak tahu, ya. If you are that type, bagus, ya. Bagus maknanya untuk you gunakan kelebihan you itu untuk generate idea lah, untuk dapat idea nak tulis, ya. Lalu-lalu dekat satu highway nampak accident. Kalau saya mungkin saya slow sikit, ya. Kita tengok je lah, kan. Tapi kalau yang memang jenis oh kena tolong, kan, jadi you stop and tolong and ask some question, you can share that experience juga, ya. Dan ada gambar yang kita ambil, kan. Jadi macam masa you tolong, ada pula orang ambil kesempatan mencuri pula di situ, ya, dia cuba ambil handbag yang mangsa aksiden ni, you pula yang tolong selamatkan, jadi hero pula, kan. So itu adalah contoh participatory journalism, yang mana itu boleh jadi idea untuk you menulis dan share, ya, dalam bentuk feature writing. Okey, boleh juga menulis dan mendapat idea daripada social media trends and public discussions, ya, apa yang viral. Jadi kita pun kalau boleh menghuraikan atau pernah ada pengalaman berkaitan dengan apa yang viral tu pun kita boleh tulis dalam bentuk feature writing. Juga kita boleh tulis tentang cultural and lifestyle shift, iaitu perubahan, ya, yang berlaku dalam budaya, ya, dalam gaya hidup kita dan masyarakat kita, ya. Contohnya
kita nak mengkaji sikit, nak memahami tentang perubahan dalam fashion, perubahan dalam makanan, ya, hiburan, societal behavior. So ini kita boleh bincangkan juga, dan kita tulis dalam bentuk feature writing. Ya, banyak benda yang berlaku di sekitar kita yang kita tengok, yang kita cuba fahami, ya, that you can write into feature writing. Okey, boleh lagi juga menulis tentang based on, ya, how you want to generate idea based on investigating lesser known communities, ya. Kalau you katakan ada terlibat dengan program dengan masyarakat yang tak begitu dikenali, ya, macam unknown lah, ya, bukanlah unknown kita tahu langsung, tapi we don't have a lot of facts about them, but you involve with them, katakan ada program dakwah ke, ya, ataupun you ada program mendekati masyarakat, orang asli yang mana puaknya tu hanya ada 50 orang je dekat Malaysia, contoh kan. So itu lesser known communities, ya, and if you have the experience, menarik. Itu pun you boleh tulis juga, ya, dalam bentuk feature writing. Okay, kemudian you can also get idea, ya, how to write, to generate idea for your feature writing by contrasting perspectives on a popular issue. Ya, kalau ada semua orang kata bagus uh, satu polisi yang kerajaan baru umumkan ni, tapi kita rasa ini tak berapa ni, sebab you tahu kalau contoh dekat Jepun orang buat dan tak berjaya, benda yang sama contohnya, and your brother memang duduk kat Jepun, ya, jadi dia memang pernah, your brother pernah bercerita tentang tu, and you really understand. So kita boleh tulis, kita boleh kata polisi ni nampak macam okey, cantik, yang diumumkan oleh kerajaan ni, tapi hampir sama punya polisi dah dibuat di Jepun, dan gagal apa semua. Jadi kalau kita tetap nak buat, kita mungkin boleh buat, tetapi kita perlu perbaiki dari segi beberapa aspek. You can give your own suggestion as well. Ya, jadi suggestion ataupun cadangan adalah sesuatu yang sangat penting dalam feature writing. Ya, jadi suggestion cerdik-cerdik ni memang editor sangat suka. Okay, so cara lain untuk generate idea untuk feature writing adalah seasonal and calendar based themes. Ya. Contoh kalau sekarang ni musim Syawal kan, jadi boleh menulis tentang perkara-perkara berkaitan dengan Syawal. Kalau Hari Guru, boleh tulis tentang Hari Guru, tentang profession perguruan dan keguruan, ya. Dan juga kalau ada apa-apa seasonal, ya, kita panggil yang seasonal, bermusim, maka kita boleh tulis yang berkaitan dengan itu. Juga scientific and technological advancement, ya, kalau ada new research yang you tahu, ya, sangat penting untuk masyarakat tahu, ya, you terbaca satu Harvard punya research, baru je publish semalam, kata oh ini memang bagus dan memang tak ramai lagi orang tahu, jadi you read on that, ya, contohnya ubat kanser baru dijumpai. Ah, so itu pada you bagus, sebab kita pernah ada, contoh you pernah ada saudara yang pernah kanser, ya, kita tengok pun kesian kan. Jadi bila kita baca tu macam I want people to know. Tapi kalau kita baca research tu, memang research tu bagus, ya, dan baru saja publish, dan cuma kalau kita tak tulis dalam bentuk feature writing dalam bahasa Melayu pula contohnya, atau dalam publication in Malaysia, mungkin orang tak tergoogle itu. Jadi kerja kita ni adalah supaya maklumat-maklumat yang merata-rata, ya, banyak berada di dunia ni, ya, di online, ya. Jadi kita cuba simplify kan, kita mudahkan supaya lebih mudah orang faham, sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, dan kemudian dapatlah dibaca, ya, bila orang lebih mudah orang akses. Sebab kalau pembaca kita nak harap pembaca tak semualah, ya, rajin kan untuk Google satu-satu, nak tengok apa yang Harvard buat sekarang, apa yang nak Google one by one kan. So mungkin taklah dia bolehlah chat GPT, tapi still juga maksudnya kalau kita dapat menerbit, ya, di platform-platform media yang ada credibility kan, so maklumat itu lebih dipercayai, ya, dan lebih mudahlah untuk akses kepada pembaca-pembaca. Okay, selain itu you boleh generate juga idea daripada personal curiosity and also what if question. Kita sendiri rasa macam kenapa kalau katakan Malaysia ban plastik completely, okey ke tak macam tu. You yourself feeling that kind of the curiosity ke, rasa ingin tahu itu daripada fikiran sendiri. So boleh, you rasa macam lah nak kaji. So you pun baca-baca dan tulisnya dalam bentuk feature writing. Okay, selain itu you boleh generate juga idea daripada personal curiosity and also what if question. Kita sendiri rasa macam kalau katakan Malaysia ban plastik completely, okey ke tak you you yourself feeling that kind of the curiosity ke, rasa ingin tahu itu daripada fikiran sendiri. So boleh, you rasa macam lah nak kaji. So you pun baca-baca dan tulisnya dalam bentuk
feature writing yang cantik kan. So boleh terbit. Okey. Itu antara kaedah-kaedah how you want to generate ideas for feature writing. So other considerations when you want to decide what to write adalah, okay, benda-benda perkara lain ni tadi adalah bagaimana kita nak generate idea. Tapi selain tu, saya katakan tadi one of the rumusan daripada semua tu adalah one of the easiest, not easiest, but what the editor will like adalah feature writing yang berbentuk current, iaitu semasa. Okay, itu kesimpulannya daripada banyak-banyak poin tadi kan. At the same time, you have to also think, and who are your whether your topic is relevant to your audience. A writer must consider whether the topic appeals to the intended readers and aligns with their interests, maknanya interest of the readers lah, concerns and also cultural context. Culture context ni satu yang sangat luas dalam kita dalam konteks Malaysia. If you want to write about Chinese New Year, bila Chinese New Year ada it is okay, boleh, walaupun you seorang Melayu bukan seorang Chinese contohnya, so boleh. Sebab itu culture context dia, maknanya akan ada reader yang kata readers dalam kalangan pembaca Cina, dalam kalangan pembaca Melayu sekali yang akan membaca penulisan kita tu nanti. Tapi mungkin tak berapa sesuai, katakan jika kita menulis tentang budaya Cina, tapi kita ni duduk di Nigeria. Mungkin orang Nigeria tak berminat sebab dia pun tak pun nak kenal contohnya Cina, sebab situ tak ada Cina. Tapi dalam konteks Malaysia, banyak benda yang kita boleh tulis lah, lebih luas. Kita boleh tulis tentang, kalau Deepavali kita boleh tulis tentang budaya melibatkan India. Kalau masa tu ada Deepavali, maknanya kita memilih untuk menulis based on seasonal tadi, idea kita dapat daripada musim festival kan, atau musim perayaan. Okey. Itu satu, kemudian kita kena juga fikirkan uniqueness and fresh angles. Ini yang saya keep sebut dan dalam buku juga, dalam buku hijau feature writing, if you realize, sangat selalu kita sebut tentang kebaharuan. Jadi yang contoh-contoh saya bagi tadi, bad dengan good tu pun, itu pun menunjukkan ini, itu menunjukkan betapa pentingnya kita menulis sesuatu yang baru. Angle ataupun fokus, angle adalah fokus, ataupun main idea, benda utama, hala tuju penulisan, itu adalah angle. Fokus, hala tuju atau main idea kepada cerita kita tu, itu adalah angle. Jadi perlu ada angle yang fresh, tak bolehlah angle yang macam saya bagi tadi, iaitu my trip to Langkawi. Alah, kan macam budak jahanam je tulis kan, macam dia orang tulis karangan, tak boleh lah. Jadi kita tulislah my trip to Langkawi and how it develops me as to become apa contoh, ataupun how tourism helps Langkawi to become one of the most destination in the world ke apa. Jadi perlu menulis sesuatu yang ada makna yang lebih mendalam dan sesuatu yang orang kurang tahu. Tak berapa banyak lagi penulisan tentang itu. Itu yang kita panggil sebagai uniqueness and fresh angle. Okay, fikirkan juga tentang emotional and human connection lah. Kalau boleh, kita menulis tentang sesuatu yang ada human-centered storytelling. Ada unsur-unsur storytelling yang berunsur manusia kat situ. Contoh a feature writing, a feature story title dengan tajuk Born in Malaysia but Invisible, the dreams of a stateless teenager is more impactful than a dry policy discussion on citizenship laws. Jadi perlu ada sikit emosi dekat dalam tu, itu membantu sangat dalam menambah warna lah dalam kita punya penulisan feature. Okay, lagi satu adalah bila kita menulis, kena juga sentiasa memikirkan kedalaman, depth, kedalaman penulisan kita. Contoh paling mudah tadi adalah my trip to Langkawi lah. Itu memang tak ada kedalaman langsung. Saya pergi Langkawi, saya tengok itu, saya tengok ini, gambar-gambar, saya dan adik-beradik saya dan kawan-kawan saya gambar-gambar pergi mana. Itu tak ada depth lah, tak ada kedalaman. Dan juga di sini adalah depth and researchability.
Ya, kalau kita banyak buat research, maka selalunya kedalaman penulisan kita akan nampak oleh pembaca, oleh editor. Ya, so it's very important for you to do your homework as a writer. Pastikan research kita buat research sikit ya. Kalau sikit kadang-kadang ikutlah tajuk ya. Kalau tajuk tu you pun tak berapa faham, maknanya research kena lebih banyak supaya dalam tulisan nampak yang you adalah writer yang faham apa yang you tulis ya, dan juga dapat menyampaikan idea tersebut dengan baik lah dari segi presentation of all the writing stuff. Ya. Okay, so depth and researchability itu satu perkara ya. A strong feature such as the forgotten farmers, how small palm oil growers struggle amid global criticism. Contoh ya tu provides depth by including voices about left out of mainstream narratives. Forgotten farmers, orang orang dah tak perasan dah tentang satu kelompok petani ni contohnya. Jadi tajuk ni memang agak sukar contohnya kan, tetapi kalau kita buat research, interview sikit ya, bolehlah kita tulis dengan baik ya. Jadi dia memang memberi depth ya, memberi kedalaman terhadap tajuk ini by including voices yang tertinggal ya dalam mainstream narrative yang selalu tertinggal. Okey. Kemudian adalah boleh kita fikirkan juga ya, timeliness ya versus timelessness. Okay, ini adalah sifat ya, sifat feature yang mana ada yang cepat basi ya, ada yang lambat basi. Jadi contoh ya, kita boleh mungkin kita boleh sometimes ya, kita akan ada tajuk yang cepat basi yang kita rasa nak cuba tulis ya. Yang ini adalah tajuk-tajuk yang you all kena respon segera dalam berita, dalam dalam media dalam tempoh 48 jam. Contoh, if let's say hari ni keluar satu polisi baru ya oleh kerajaan, you rasa you want to respond on that, ya tak bolehlah minggu depan atau bulan depan baru respond kepada polisi tu. If you want it to get published, you kena tulis cepat ya, within 48 hours dan hantar ke surat khabar di mana kita nak terbit ataupun platform, any online platform lah. Dan itu adalah maksudnya contoh cerita-cerita yang kita kena cepat untuk respon. Tapi ada juga cerita yang dilambat basi, ya, cerita-cerita yang human interest contohnya, ya, macam Yosini dulu pernah menulis tentang ini sini FAB ya, ambil khusus feature writing dan terbit satu page penuh dalam Sinar Harian ya tentang ada pakcik tu menjual lemang secara kecil-kecilan je, tapi lemang dia sangat popular dan akhirnya jadi besar lah juga ya, dan dia menulis tentang itu. Tapi publishnya lambat, publishnya 1 bulan baru publish, tapi dia dapat satu page warna penuh ya, tentang itulah coverage tentang pakcik tu. So, apa maksudnya? Ya, tajuk yang macam tu adalah tajuk yang kita panggil dari segi tema feature writing adalah uh, human interest. Ya, kita akan belajar 1 minggu tentang penulisan human interest nanti. Ya, cuma apa yang saya nak beritahu kat sini adalah sifat human interest feature yang tidak begitu dipengaruhi oleh masa. Ya, kalau kita tulis slow pun boleh, tak perlu rushing. Cuma dia publish lambat lah ya, sebab bila agak-agak surat khabar tak ada benda dia nak terbit, baru dia akan terbit. Sebab kita kan itu kan bukan isu semasa. Ya, jadi selalu yang akan dia cuba publish cepat adalah yang berkait dengan isu semasa. Okay. Dan balancing both aspects ya, cuba balancekan isu yang cepat basi dan tidak basi ini ya, pun boleh menjadi satu satu yang membantu penulisan kita ya. Contoh, kalau kata kita menulis tentang lemang, ya mungkin kita boleh menulis tentang popularnya perniagaan pakcik ni, tapi kita hantar pada musim bulan Syawal. Itu cantik lah. Sini dulu masa tu dia menulis untuk khusus ni, masa tu bukan bulan-bulan raya ya. So lambatlah publish sebab tulisan dia bagus, tapi lambatlah sebulan menunggu kan, ingatkan tak terbit katanya kan. So kalau kita cuba menyesuaikan antara timeliness and timelessness ya, mana yang cepat basi, mana yang tak cepat basi ni ya. Jadi mungkin itu tajuk lemah ya, kita boleh tulis pada musim perayaan raya lah contohnya. Okay, kemudian storytelling potential. A strong feature idea would allow for compelling storytelling elements such as characters, conflict and resolution.
Uh, a generic piece on Malaysia's aging population could be transformed into a narrative-driven story about an elderly person struggling with loneliness and financial difficulties. Ada tajuk-tajuk, setengah tajuk yang mana kita boleh bawa tajuk tu dengan cara kita sendiri sebagai penulis. Contoh yang dia bagi kat sini adalah contoh tentang uh, orang tua di Malaysia. Ya, kita boleh je tulis fakta-fakta tentang orang tua di Malaysia, ya, tapi mungkin itu dry sikit. Jadi ada mungkin penulis yang minat menulis macam tu, very factual, informatif tentang warga tua di Malaysia boleh. Tapi kalau kita ada storytelling kita yang kuat, ya, jadi kita ada masa sikit kita dapat interview seorang nenek ke atuk umur 105 tahun kan, contoh kan. Jadi masih ni ya, boleh berfikir, contohnya boleh jawab itu atuk kita ke contohnya, dan kita nak share macam mana dia punya kehidupan, ya, macam mana dia punya petua-petua, ya, panjang umur, kesihatan semua. Jadi itu pun adalah tentang orang tua juga, tentang elderly person ataupun elderly community, tetapi itu lebih bersifatkan storytelling dan emotional. Jadi boleh, ya, kita boleh gunakan kekuatan uh, storytelling itu, ya, untuk menulis tentang perkara yang mungkin boleh kita tulis juga dalam bentuk yang dry, ya. Macam saya kata tadi, boleh tulis tentang statistik orang tua di Malaysia, berapa orang, berapa tahun lagi akan lenyap ke ataupun macam mana, ya. Itu kita boleh tulis. Tapi at the same time kita boleh tulis dalam bentuk yang lebih emotional atau bentuk human interest, yang itu bergantung kepada storytelling potential yang mana kita lah, ya, sebagai penulis yang tahu keupayaan kita, sama ada kita lebih mudah dan lebih bagus menulis yang agak factual atau iaitu informatif, ya, type of feature writing. Kita akan belajar 1 minggu tentang itu nanti. Dan kemudian ataupun mungkin kita rasa kita lebih uh, kuat, ya, ada kekuatan menulis human interest ataupun yang saya katakan tadi berbentuk uh, storytelling, ya. So itu kita kena lihat juga, ya. Kemudian adaptability across platforms. So a good feature should be flexible enough to work in multiple formats, such as print, ya, digital, video, and social media storytelling. Okay. A story about Malaysia's disappearing rainforest, yeah, could be expanded into a documentary, an interactive web feature, yeah, or a podcast. See, a podcast series featuring interviews with indigenous communities. Ini contoh lah, ya, iaitu tentang disappearing rainforest di Malaysia. Kalau you are thinking of writing something like this, ya, maknanya the aspect that you have to think also adalah boleh tak kita punya feature tu nanti flexible, ya, untuk masuk dalam different formats, print, digital, video, storytelling, ya, story media, or social media contohnya. Okay. Based on my experience, um, kalau story itu adalah story yang berbentuk agak recent, ya, iaitu contoh macam flood dan masa tu memang musim banjir contohnya, ya, selalunya cepat saja boleh publish, without even you have to think of the adaptability of across platform ni, ya, sebab dia akan kalau macam Malaysia Tribune contohnya, dia akan, kalau you tulis tentang banjir pada musim banjir, memang akan cepatlah terbit, ya. Uh, yang ini nombor 7 ni, adaptability across platforms ni, dia lebih kepada kalau kita ni penulis full time, ya, kita selalu akan fikirkan, perlu kena fikirkan kalau tajuk ni you tulis, adakah dia uh, akan sesuai juga untuk kita develop dalam bentuk-bentuk yang lain, ya, sebab kita memang penulis full time. Jadi kita nak tajuk kita ni boleh dikembangkan dalam bentuk video, boleh di-share lagi dalam social media, ya, bukan hanya dalam bentuk digital sahaja ataupun print sahaja kan. But in our case, ya, you don't have to think so much on that, ya, sebab selalunya, ya, kesesuaian based on apa yang berlaku ketika tu, ya. Contoh tadi macam flood, ya, masa tu memang flooding, and you write about flood, so it's published, so basically that is good enough already lah. Okay, kemudian combining multiple sources of inspiration, ya, selalunya good feature writing, ya, kita ada blending personal experience, media report, historical insights, and expert opinions. Okay, ini adalah yang kita akan cover 1 minggu nanti on how to deal with content.
Iaitu kita akan cuba masukkan fakta-fakta yang pelbagai dalam isi penulisan kita, ya, that includes your personal experience, includes media reports, includes statistics, includes historical punya view, ya, experts opinion ni. Jadi semua ni kita kena, kalau dapat, ya, kita combine, ya, barulah penulisan kita tu akan dapat akan mendalam, ya, akan menarik perhatian editor dan akan memberi banyak ilmu baru kepada pembaca. Okey. uh, Angle, kita tadi dah pun menyebut secara angle, secara umumnya angle adalah the main idea, ya, of your story. Dia adalah hala tuju story kita, dia juga adalah fokus utama, ya, dalam penulisan kita. Jadi sangat penting, ya, angle ini, sebab kalau tak ada angle maka kita tak dapat apa poin sebenar yang nak cuba disampaikan oleh penulis, ya. Jadi sangat penting untuk kita pastikan tulisan kita ada angle lah. Contoh, ya, angle boleh ada angle lemah, ada angle yang bagus, ya. Jadi angle yang lemah adalah contoh tadilah macam My Trip to Langkawi. Apa angle dia? Angle dia nak ceritakan perjalanan dia sepanjang dia 5 hari di Langkawi, itu saja. So that one is not a fresh angle. Angle kena angle yang baru, angle yang unik. Itu yang lah yang akan memberikan benda-benda baru kepada pembaca. Tapi at the same time, when we talk about angle yang baru, angle yang yang kata unik ni, dia tak mudah pada kita lah, ya. Dia tidak mudah pada kita sebagai penulis untuk menulis. Jadi let's go and see what the angle is, ya. Jadi untuk kita rumuskan what the angle is, it is exactly what you want to write. Itulah angle. Apa benda sebenar? Kita nak tulis tentang pengalaman kita di Langkawi, kan? Banyak, kan? So, apa benda sebenar yang kita nak tulis? Apa fokus sebenar kita dalam penulisan tu yang kita nak tulis? Takkan nak tulis, jadi maksudnya kita kena tulis benda-benda yang baru, yang menarik. Takkan nak tulis hari ini pukul 8 pagi lepas makannya, pergi dengan keluarga, pergi naik cable car. Alah, hai, kan? Budak Jahanam pun macam saya kata tu, tulis macam tu. So, we don't want something like that. Kita nak angle yang fresh dan unique. Okay. So contoh broad topik ni tidak begitu bagus, ya. Topik yang terlalu luas, ya, tak begitu bagus. Tadi saya dah mention juga. So contoh kat sini, weak angle, floodings happen every year in Malaysia. Jadi isu dia kat sini dia tak berapa bagus tu sebab the topic is too general and lacks a unique perspektif, ya. Tak ada unik, tak ada perspektif yang unik, tak ada sesuatu perkara unik yang kita nak highlight dalam tu. Flood happens every year, so what? Kan? Ya. Jadi strong angle yang kita suggest kalau nak tulis contohnya adalah how Malaysia's flash flood victims are turning to community crowdfunding for survival. Nampak tu, kan? Sangat kita kita baca tajuk ni pun kita dah macam nak tahulah. Kita pun tak, kita pun rasa kita tak banyak tahu tentang tu. Jadi kita nak editor rasa macam tu. Bila dia tengok, dia baca, dia kata, oh, I don't really know about this. So dia nak baca lagi. Dan dia kata, oh, ini boleh terbit. Itu yang kita nak lah, ya. So how to determine a good angle for feature writing? Bila kita fikir tentang angle, ya, okey ke tak angle aku ni, contohnya, so kita kena fikir relevance kepada audience kita. Kita kena selalu bayang audience kita ni macam-macam jenis. Ada yang cerdik, ada yang tak tahu langsung tentang tajuk kita, ya. Ada yang banyak sangat knowledge tentang tajuk tu, ada yang profesor dalam bidang tu, kan. So semua orang membaca, semua peringkat umum membaca media, dan membaca surat khabar, ya, surat khabar online ataupun printed contohnya. Jadi maknanya macam mana? Maknanya kita kena respon, kena fikirkan semua peringkat-peringkat mereka yang pelbagai tu. Okey, jadi maksudnya kita kena sentiasa menawarkan kebaharuan dalam penulisan kita. Kalau tidak, dia tidak memberi makna lah. Walaupun ada pembaca kita yang mungkin tak tahu langsung apa-apa tentang tajuk tu, ya. Bila dia baca pun dia akan rasa, oh, ini benda yang tak tahu pula. Selalunya kalau kita tulis, ya, benda-benda yang contoh macam Langkawi, kita akan ada juga senarai sikit, ya, apa nama tempat-tempat yang biasa dikunjungi di Langkawi contoh. Itu untuk grup-grup grup pembaca yang mungkin tak berapa ada knowledge lagi tentang Langkawi lah. So bagi yang pakar yang memang duduk di Langkawi, itu yang kita pastikan kena ada benda-benda baru yang ada dalam penulisan kita. Jadi kita combine lah. Kita combine fakta-fakta yang biasa, yang wajib orang tahu tentang Langkawi at the same time, atau tentang flood contohnya, ya. Dan kemudian kita masukkan fakta-fakta yang jarang orang tahu. Ya, so itu akan menjadikan dia relevan, penulisan kita relevan kepada
audience, walaupun dia ada pengetahuan atau tak ada pengetahuan tentang tajuk itulah. Okay. Dan ini kita dah sebut tadi fresh perspective. Unique angles goes beyond conversational, beyond conventional narratives and explores lesser known or overlooked aspect of an issue. Mengoffer atau menawarkan sesuatu yang baru itu sangat penting dalam penulisan kita, ya. Fresh perspective, ya. Instead of another piece of Malaysia's thriving cafes culture, an article titled "The Hidden Cost of Running an Instagrammable Cafe in Kuala Lumpur" would offer fresh insights into the challenges behind the trend. Kita tulis tentang culture, tentang cafe tu menarik, cantik, ramai orang, itu biasa sangat. Jadi kita tulis tentang hidden cost of running an Instagrammable cafe in Kuala Lumpur or in Ipoh, ya. Jadi itu akan lebih mudah menarik perhatian editor. Okey, ini pun kita dah sebut tadi, ya, human-centered approach, ya. Berbanding dengan penulisan yang berbentuk dry, ya. Kita boleh menulis dengan lebih human-centered, ya. Ada pendekatan kemanusiaan kat situ, lebih manusia, lebih emosi penulisan kita, ya. Itu memberi sesuatu yang memberi warna lah, ya, memberi warna kepada penulisan kita. And then timeliness and context, ini pun kita dah sebut juga tadi, ya. Secara umum, ya, kita cuba memilih, ya, atau mendapatkan angle yang align dengan current events atau apa yang masyarakat sedang bincangkan, ya. Kalau hari ini kerajaan umumkan bajet untuk tahun depan contohnya, maka kita boleh respon. Dan kalau penulisan kita bagus, memang akan cepatlah terbitnya. Ya, macam Yosini dulu ada menulis tentang harga rumah yang mahal di Penang contohnya. Hari ini keluar dalam berita harian berita tentang itu, front page. Dia menulis respon tentang itu, dia hantar hari itu juga, esok lusa terbit berita harian. So itu menunjukkan, saya nak tunjuk macam mana apabila kita menulis sesuatu yang current dan cepat, dalam 48 jam, kalau bagus akan sangat cepat, terbit. Okay, depth and complexibility, ya, perlu ada kedalaman dalam penulisan kita lah, ya. Tak bolehlah terlalu shallow, ya, penulisan kita, ya. Perlu ada angle yang berupaya memberi kedalaman dan kompleksiti terhadap tajuk. Bukan kompleks nak bagi orang tak faham, tetapi bila benda yang kompleks ni kita boleh bincang dengan mudah dan mendalam dan orang faham, yang itu yang kita nak dalam penulisan kita. Okay, example of a good and bad angle. Bad angle, traffic jams in KL. Dia sangat umum, ya. Ingat, perkara yang sangat umum ni tak bagus dalam penulisan. Perlu lebih spesifik, perlu lebih jelas what exactly that we want to talk about, what we want to discuss. Ya, contoh, how work from home policies are changing traffic patterns in Klang Valley. Dulu jam gila, sekarang dah tak jam sebab orang dah work from home. Tapi how this is changing, ya, traffic patterns in Klang Valley contohnya. Jadi ini tajuk yang bila kita baca pun macam, oh, bestnya nak tahu lagi. So editor juga probably will have that impression, dan bila baca dia suka, dia akan terbit lah. Okay, how to determine angle, ya. In general, saya bagi formula ni, ya, iaitu angle perlulah sesuatu yang baru, ada benda menarik, ya, dan juga penting. Mungkin baru, new and interesting. Mungkin new and important, sebab sangat susah nak dapat angle yang new, interesting and important, ya. Sebab benda-benda yang interesting tidak important, benda-benda yang important tidak selalunya, jarang yang interesting, ya. So kalau you boleh dapat angle yang new and interesting, go for that. Kalau you boleh dapat angle yang new and important, go for that, ya. Contoh tadi macam kita ambil contoh yang previous, ya, iaitu how work from home policies are changing traffic patterns in Klang Valley contoh. Ini adalah tajuk yang new, bagus. Ini juga ada, maknanya angle ada duduk dalam ni lah, ya. Ini contoh saya lah. Lepas tu ia adalah satu yang penting, ya, betul. So this one is a new and important punya tajuk. Kalau tajuk-tajuk yang lain, ya, mungkin kita tengok yang tadi tu, durian contohnya. Ini mungkin tajuk yang new, ya. Kita tengok tu, how Malaysia's durian boom is creating land conflicts with indigenous communities. Bukan tentang makan durian saja, sedap ke tak sedap durian, ya, tetapi ini lebih mendalam daripada itu. Angle-nya adalah creating land conflicts dengan orang-orang asli.
tentang durian, ya. Dan itu penanaman durian ke apalah contohnya. So ini adalah contoh angle yang new, ya, bagus dan important. And also at the same time it can be interesting to some people, kan. So itu contohlah. Okay, so in general formulanya how to determine angle adalah pastikan angle kita new and interesting ataupun new and important, atau kalau dapat tiga-tiga it's a really bonus lah for you. Okay. Um, Bila saya sebutkan tadi, if you want to comment, if you want to respond directly, ya, kepada sesuatu berita contohnya, but you write not in the form of news, you write in the form of feature writing. Ya, bagaimana nak tulis introduction yang direct menunjukkan saya nak bagi komen saya tentang berita ini, berita A. So how you want to write? Dia senang sahaja, ya, dan you can do this right after this. Boleh try tulis, ya, respond, iaitu always connect the story with recent happenings that is published in the newspaper. Ya, contoh, if you have finished writing about steps to reduce illegal workers in Malaysia, something that is ada timeliness tadi, ya, find something in today's newspaper that you can connect. Okay, contoh, kita rasa nak tulis tentang parti, and kita kena tengok surat khabar hari ni ataupun sehari dua lepas ada tak tulis tentang parti. Surat khabar mana yang ada tulis report any news tentang parti. Okay, sekali kita jumpalah tentang berita harian. You found this in berita harian 578 parti ditahan di Cameron Highlands. Ini news dalam berita harian, ya, bukan tulisan kita. Ini news dalam berita harian yang mana kebetulan kita memang nak menulis tentang parti, nak hurai sikit tentang parti, kita nak komen sikit tentang parti. So, cari. Okay, kita jumpa, oh news ni pun baru semalam terbit dalam berita harian, so cantik. So, you pun nak tulis komen yang direct, tentang isu ini. Okay, so you can write your intro like this. Kita panggil link, ya. Ada link antara apa yang kita tulis dengan apa yang dah terbit dan kita nak bagi komen tu. Okay, intro of what you have already written about illegal workers, ya, iaitu begini cara ni. I refer to your news 578, ya, 578 parti ditahan di Cameron Highlands, berita harian 9 Januari. Itu je cara ni. Tak perlu bunga-bunga-bunga nak tulis, ya. Tulis link. Ini link yang saya maksudkan tadi. So your whole story will become like this. I refer to your news, and I feel something must be done by the Malaysian government to curb this problem. So you tulis lah. Lepas tu next paragraph dah boleh tulis pandangan kita, masukkan fakta-fakta everything ke apa ke tentang parti, ya. As all know, illegal workers have been in our industry for the last 20-30 years. Contoh, as a person grown in Kuala Lumpur, I see this as an issue of blah blah blah, blah. So masukkanlah semua pandangan kita ke apa. Tapi intro dia very easy. Direct sahaja, ya. Ini adalah kaedah jika you nak memberi respon direct terhadap sesuatu berita, dan kita tulis dalam bentuk feature writing, ya, dalam bentuk surat sebenarnya. We call it letter to the editor. Kita akan belajar 1 minggu tentang letter to the editor, tetapi cara ini maknanya you boleh guna sangat senang, ya. Cuma you kena respon segera dalam, kalau kaedah ini you pakai, kena respon kepada media dalam tempoh 48 jam selepas news ini terbit. Okay, another example ni yang tulisan saya sendiri, ya, dalam NST 2000 berapa, 17, 18 kot, cerita lama dah ni. Yang saya tulis, saya refer kepada tulisan profesor saya, bekas profesor saya, iaitu Malay Studies and its Perfect Malay Student. Itu tajuk news yang publish, ditulis oleh Profesor Ahmad Murad. So, intro saya sebagai respon kepada apa yang Prof tulis adalah, I refer to the article Malay Studies and its Perfect Malay Student, NST terbit, maknanya dalam NST Januari 12, by Profesor Dr. Ahmad Murad, American. Lepas tu, pandangan kita dah seterusnya, ya. Ataupun you nak summarize sikit dulu, bagus juga, summarize sikit apa yang Prof tulis, apa yang kita refer tu, because we cannot expect the readers to know that. Ya, jadi saya tulislah satu ayat apa yang Prof dah tulis dalam Malay Studies and its Perfect Malay Student.
Jadi the writer maksudnya Prof ya, the writer contextualizes the value of Malay studies in the West, while I want to highlight the importance of Malaysians appreciating the bahasa Malaysia. Saya sebenarnya nak cakap pasal bahasa Melayu je, kepentingan bahasa Melayu among Malaysians ya. Tapi bila saya tengok Prof tulis tentang Malay studies, jadi saya cuba relatekan lah sikit. Jadi saya kata Prof menulis tentang the value of Malay studies in the West. Tapi saya kata dalam penulisan ini saya nak menulis tentang I want to highlight the importance of Malaysians appreciating bahasa Melayu. Okay. So tulislah lepas tu sampai 500 patah perkataan. 600 pun boleh. Ini sorry, ini NST tulisan saya pada 2015. Ini kalau kita Google, you can still Google and get this. Masih ada online dalam NST online ni, iaitu tajuknya ialah Malaysians should appreciate the national language. So you can Google Malaysians should appreciate the national language Siti Suryani kan, maka akan keluar. You can see the whole article and you can read the whole article. Ya. Cuma dia kata kat sini, if you cannot find the link, iaitu kita tak jumpa news yang juga membincangkan tentang apa yang kita nak cakap tu. Ya. So maybe it is a bit difficult to get published. Ya. Kalau ada macam contoh yang saya tunjuk tadi, lebih mudah lah ya, sebab editor akan nampak macam, oh ini adalah isu semasa yang sedang dibincangkan, so it is very good for me to publish this, kata editor kan. Kalau benda yang tak current ni, editor kurang minat sikit lah. Okey, ini adalah contoh yang mana penulisan saya dalam berita harian tapi tidak ada link. Ya. Boleh je terbit, ya, tetapi kadang-kadang dia lambat sikit lah. Ya. Contoh saya tulis tentang kemiskinan. So tajuk dia kemiskinan tingkat perlakuan jenayah. Ini dalam berita harian. You can also Google this. Ini terbit 2021. Ada dalam berita harian online. Ya. Okey. Okey, jadi daripada contoh yang saya dah tunjuk, ya, saya harap itu memberi idea kepada you all ya, how you want to generate ideas. So in terms of conclusion, there are many ways ya, but the main way that I will propose ya to and suggest ya, to all of you is to observe from the media. See what have been published in the media. From there, if the issue is familiar to you, you can give your comment. You can comment, respond within 24 hours, 48 hours, and then you can use the link punya style tadi. I refer to what a specific news that you refer to and you respond in the form of feature writing. Okay, and then of course inside that you can include your experience, you can include your argument, you can include your new facts, and based on a fresh angle. Your writing is written based on a fresh and unique and angle. Where basically the angle you must try to have an angle which is a new and interesting angle, or new or new and important angle. Okay, so thank you so much. I hope this week's lecture, it gives you the idea of how you want to start to write. So I don't want the students to ask me in week 11 or 10, madam, doctor, how to write, what to write. What to write tu memang kalau if you ask me in week 10, 11, saya yang pengsan. So this is important, bagaimana nak generate idea untuk menulis, dan juga bukan hanya tulis saja, tetapi whatever that we have discussed adalah juga daripada perspektif editor, yang mana editor basically akan suka in terms of apa yang you tulis. Kita dah masuk tadi generation of idea, dan yang kedua adalah angle. Okay, so itu dulu saya ingat untuk minggu ketiga ni. So I hope you can start writing, and also email me so that you can I can help to edit and also to co-author with you. InsyaAllah kita harap ada peluang untuk terbit bersama-sama. Terima kasih semua. Assalamualaikum.